Agent 540! Napalabas. Sinurot ni Agent 540 tinakamotorsiklo na kiluganan ti asawa ni Berto Gardo alias Pingas. Nagturong dahi ti Maysa Anasolineka barangay. Kabayatan na nakita mat ni Shirley ti agnagan iti Boyong akabagyanda. Namuan na nginawagan ni Agent 540 ni Boyong tapno mapantay lang makipagyan kadakwada. Iti sa Balya Bangir nagipadamag ni Tina iti bosda ni Berto Gardo. Nagplano da para iti panangisikat da ni Agent 540. Itagagayem denggan nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapolwan. Agent 540! Ibagak tuman kini Boyong. Tapat pater na dagiti natayagan na gumamela. Iti amper ti pader. Tapno nalayang ang makita dita kalsada. Tapno makita dagos no adda sa bali at tao nga marubayan. Naudatan ni Agent 540. Hey! Umikat na! Tarasan! Pinatiramit ito. Bagkatan tayo. Magpanaw ta dito eh. Tarasan, kabayatan nga awan pa'y nakakita ka datay. One. Sige. Dito eh. Dito kasangkan. Ayan ni Manong Nardo, Shirley. Nakitak mat itay dit arubayan. Kitkitaan na dagiti masetas. Sige, mapanak man iti ayan na. Damagag, noon niya ti unak at trabahuan iti aglawlaw ti balay. O sige, taisaganak mat ti merienda tayo. Ayaban na kami tulatan no makaisagana kay ti merienda. Wen ka di. Ang trabaho kayo pa'y Ay na. Nagragsak ka kasarisarita ni Manong Boyong. Naanos pa yung agtrabaho. Isuan na saya at mataimay dito eh. Ibasurak pa'y dagito yung nagukisak iti saba. Ikabil kon dito likod. Tarasan, dito eh. Ha? Ado sa bali at tao iti kapos ko lang ti gumamela. Hoy! Asa ba kayo? Ang mga nagtatakaw ti ada dito. Manong Nardo! At tao iti likod ti balay! Manong Nardo! Paltok! Dito ni ako! Arayamin na! Naimbag ta nakasagana kayo matgaya mong bossing. Anak mo dimin maitalaw day ka. Agdan to kung gunayo kanya, Tina. Nasiglat kayo. Agasan? Nagbaligi kayo ng italaw iti dito ya tao? Makaputan, bossing. Bayam. Uy, naimbag a panagriing Agent 540. Sika. Napungo ka akas lababoy nga uragaan, Agent 540. Di ka makarok at dita. Pangipanan nyo kanyak. Ipanda ka kumani dya impyerno. Nasaysayat no agdispidida ka pa. Agent 540. Agdispidida ka pa imit Hindi ka madanagan. Tani bossing ti makamo. Noan niya ti saganay ti dispididam. Saan kayo magbaligi? Noan niya man taramitin nyo kanyak. Nangag mo timbaga natin, ha? Wan, bossing. Kasla kabalan na pailang. Iding tuta na pulang rodan. Agent 540. Awanin ti maramidam.
Aldaw kumit itan. Sa wakas! Yung kailangan na ito ang aking nalaing. Nagraragsak da. Nganti ko nada. Agbaligid iti dakas sa panggapda. Jak ituloy kong agkamit iti kinadakas. Asawak nagpay si Berto apangulog. Ayaw nang ti kinadakas. Jak mo't pakaragsakan ti pan nakalibas na ijamon. Ay, Lola, agluto kayo ti adwa makan. Kay Masam. Anya? Oh, napay agmulagat ka? Kuha. Agluto kayo ti adwa. Agselebrar tayo ita. Tabalod tayon, tinang ipabalod kanyak idi. Berto, masigurado yu kadi ama arami yu ti amin akayat yu ti dayta a tao? Apay kid din nasaan? Di kay pala agragsak ita, Berto. Di yu amo. Ang mga nukilaat nga at darumaot dito hideout. Di ka man mang buisit, Nora? Ala, nagluto kan. Awan lutwak. Mangibaon kay ti mapan ijay ili ang makitsenda iti lutwak. Aniya? Naibusan ti ginatang ko idi kalman. Nagrarawat na kita paso. Tangiwat mo! Kayat mo tarubi-ruben ka, ha? Sige. Urayan mo rod. Tamang ibaunak iti mapan makitsenda. Diyos ka. Inkawardak akasla aso ditoy. Kasano nga ta makarug-atak? Nangag ko ti panag-aariwawa dagiti pasurot ni Berto itay. Agraragsak da. Masayat lang unay. Pagbabawyan danto, tidida pa ng patay kanyak. Patsyek nga dalat na pamuspusan, tapno makalipasak. Dahil ti panunutek no kasano. Gamba sigurado, makalipasak ditoy. Kumusta kan, Agent 540? Nataar kalatama da niya. Awan serbiday tatar mo. Agbalinak po man, apudpud no a babae. Sayang, san kan atay? Anya ti maganggana biyo. Iti panagtaltali na edyo iti kastoy kasasadyo. Ne, anya ti kayat mo asawan. Apea kay kayat yo ti kastoy akita ti biyagyo. Agarhamid iti dakas. Saglemlem man kayo. Awan waya-wayayo. Sanak ngay may dito itapno sermonam. Umay ka, irwar ka dito. Ija irwar ti pangibaodan mikan ka. Tapno happy dagiti kakadwa, ha? Gundamay ko na. Apaman amay kat na ti kandado. Iti pan nakaibaod ti kawar. Nalakalhangan ti panagkaraw ko. Makataraya kon. Naukarkaran ng dagiti sagak. Umay gayon! Wen, Boss Tina! Eka. Dapay kayong kakatuwa na. Sinalpag. Sige, bagkatin yun. Tasaan tayo nga ikatan tipo mo dagiti saka na. Sinalpag. Di daw karkaran dagiti sagak. Magkatantan ito. O karkaran niyo dagiti sagak na magna... San anas ka na magkatanda? Amok ti kinasigap mo, Agent 540. Nadagsan mo ta. Kapay ko mga ukarkarak dagiti sakam. Ala, irwal yun! Manong Boyong, anya nga ta tinapasamak ka ni Manong Nardo. Mandanagan, Shirley. Ang mga nodaks ang tinapasamak na. Imawag ka na ti pulis. Wen, umay sigurong dagiti imbaga ti hepe nga umay ditoy.
Patsya kadag iti pasuro ti libas a balon nga agnagan iti Verdugardo, alias Pingas, tinangitalaw ko ni Manong Nardo. Madanagan ak Manong. Abangan no patayan da ni Manong Nardo. Sapay kumatasan. Adan dagiti pulis. Nasaya at launay, no may dan ag-imbestigar. Siya ka mismo tinangitaulo kadag iti umag-imbestigar ditoy. Ipagpagapo ka ni Agent 540. Sir. Kanya kami tinapasamak. Diyak mo, sir. Basta nakitak ni Manong Nardo nga agpagnapag na dito arubayan. Iso ati amok, kat adalaang ditoy. Ngam idi sa pulan ni Manong Boyong, taag meriendadan, di namat to nakita. Kat dahi talaangan muffler na tinakita mi iti ayan dagi tinapuskol ago mamela. Nabatad di pagilasinan. Ada nang italaw ka ni Agent 540. Kit iti gate iti likod tinangirwaranda. Napagka ti kandado ti exit iti bakod. Kas namot ti atapan mi, sir. Ada nang italaw ka ni Manong Nardo. Bigagdarag. Sapulan mi ni Agent 540. Norma, di ka kumamot agbalin agkijay. Tagay ka mata. Saan ka na iruam nga umin-inom iti arak? Iruwan mo ito. Saan? Iso, kanayon nakasaktan ni Bossing. Nakastaka. Tina. May kumano. Makitang gagamit ka na kami. Kanyak na unay. Ang pada na babae. No ba'y ibagbagak. Alalagyak. Dapat naman. Nga orayan niya di. Ibagbagak. Anoray ang niya pa'y ipamayak iti bagik. Babayak lat na. Dagay! Bagbagak na may sa baso, tayo tagay mo. Diyak inuman tayo ta. Agpamarangak laan nga uminom. Ngam ibalang kunto. Nabaratek dati na Kenberto. Dati na Kenberto ti Pangulo dito eh. Katagpada na nabaratek. Iso mabalin ko kasarita dagiti agbambantay. Hoy, gwardya. Kanya tayo ano na? Amok mabisin kayon. Umay kayo di kusina. Idasaran kayon. Talaga mabisin kami. Ala, mapantay nga di kusina, ha? Indulin ko ijay dagiti dinagaraw at araon. Tapno, adda pamigatan nyo. Ayos. Umay kayon. Ayos. Makamu kayo lata ijayan. Ado da ijay. Ibusan nyo no kaya tiyo. Dayta. Mapantat. Kunak tumat ang nalakalang alam mo yung dagita. Gaputa mabisinta. Mapanak iti ayan ni Agent 540. Ukar-karakon. Agent 540. Mas daw ka nga tanong apay asyak itati masidikyan ka. Amok ka saan ka at haka sa tao. Tulungan na ka makalipas. Talaga tulungan ka. Nakapaduplicate ak iti tulbek dagita akandado. Adida nam amuan. Tulbek ak dagita akandado. Partasam ko mga rod. Alam, tulbek ka mong takandado ti kawar ka dagiti imag. Adita, nanuktanan. Multo dagita tulbek. Siya kung timakamu ka dagiti sakak. Sabay na kumaka. Haon pa ti agsubli ka dagiti kotya. O dito, alaan na ito Agent 540. Ang dapatok mo. Linibas ko ti paltog di may sakat duwami anabartek. Nakatulgan. Iso analaka na asot ko dito ipisok kibur na. Ala, mapangkan. Delikado ka na ugyan ka lataritoy. Tapno natalgad ka. Sumurot kan kanyang aglipas. Anya? Sa dino nga tate ayan ni Agent 540. Marigatan na iti pulis iti baba ka mga mo. No sa dino ti hide out the Berto alias Pingas.
Isu dalaki di tinangitalaw ka ni Agent 540. Telepono. Police station, hello. Chief, ni Agent 540 dito. Agent 540. Si kamat gayam. Anyat napasamakan ka. Kinayan mo. At kami ti kabangi-bangay ni. Kaduak ti asawa ti pugantian ni Berto Gardo. Anya? Apay, kasunod ay ta. Anya tinapasamak. Intun umayag ti tati panang ibagak iti napasamak, sir. Imawag ka. Tatawatag ti protection ti asawa ni Berto. Iso tinang tulong kanyak anak kalibas iti hideout ha. Anya? Sir, agbati ti asawa ni Berto iti balay ti kapitan ti barangay. Makamukay lakuman kan kuana. At apenas kanya ramidat. Sige. Mangibaunak iti mangsukon kan kuana. Ken mangibaunak matan iti mapan iti balay iti naganak ti asawa ni Berto. Wan, sir. Sige. Thank you, bye. Bye. Bili bakit kinasiglat ni Agent 540. Imbagman tanalukoy na ti asawa ni Berto amang tulong kan kuana. Ada pa nga tayo baga ni Agent 540. Police station, hello. Ania. Apay nakigtot ti hepe itimbaga ti mawag iti telepono. Gagayem di uliwan na denggen, ti tuloy ti seryete italawas, iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken iti madireksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.